Abusia mama wakwa basro kokra enfambra emergency Ghana TV eso na se na onim dada no se meji media say dia na ye trending story no e na meje ever bedan wo mo edie makochi na mape masemani fufure esa mo ho do enti meje nie be mo futu sem nia obesenya efutu e de nia desuade e de afim no eno na meje ever bedan wo na ene dia mensa asoso no so no eye ababa wa bia na oni abrante bi ewo ho na abrante na oni no ho no so no se na oyo obi kunu na baba wa no sasemo kan se no onim se abrante no eye obi ekunu na so eche na obehu ye no bi se abrante no ama abrante no so amfa bibia ese nemum oka bibia echere no ababa wa yakukudura owo nti no wa antwe ne ho emfi abrante no ne wo gusua ne net9 esa nyama no onya fi abrante no we se na abrante no o hwe ne pa esa hwe ne maame eso eka ho iso odin se we de wo hia ne nyame ne ekwa wi echire no agbeda ne eburo na den ne kofa we nyina baage den na esi poti asese oberma no so ahyase ebo ababa awawe odin se mebre etu eja na me se emre no yenko ne kohwe video no na se ye banso a meje ever to aso ede amawo na channel so me se eha eye emergency Ghana TV na me so maje meja na meje trending stories ebedan ono so no idi ameje so eno ne akosia KaKo what is over like and what share no sanso subscribe ede amame e go show video no embra Quran e bi focus ya kasa pre question up ni bodu apede ko ya sorry e ma yesom emo ni o kwa assemblies ya wa sorry ba o e ma yesom you peja ko sore bodin eyeme Christiana henwa mikra Bible sasa ma me beken ukre trodo mini tro onyame boa me oh me ka se na me ma me de akoso ahene wanti me ma me na waba me he de asem na do na ma ba fefe ma me we de mpacho me be ma bi be ma ya friend Eric Manson apia atija me na atana 13 years ni na first one no okoto plot ma me ndo do no ani sika no okoto ye to bo ase fa bi nto am kan ko gina plot no so ansa wusi ane da ben a che 13 years ni na wo mfie sai na mo be sisi are me 37 any 13 years tie titi free man na che say ya great titi free man na fa balance na mam nti na obebe 24 you na hu no satam esen wanyi afu atua nti ushia no we mishia no wasadum kwa ha ho na ufri yo to ane so ma me de me wale o di plan so ba ho be ye adwuma no so no ufri ono de ufri ho a yo na ushia na ere na me ne etwimpna mo twimpra du sen etwimpna be 3 years mu abortion pm no krenko awo abortion pm e ma abortion ni pm baba abortion 4 me ka kire mo say premarital sex enya obi be kasa me boa me si abrabo bie Kristo nim eyowo bema so hia no na brampa no woni wa na wo de wadwen enene nante bad ade bie woni hu bia hu ti say moa wa no aiden wadwan bonya ko diu se wom na fe adwen na sei na wode na he na kuma eti ade anya kra wo de metimi o so wale mi obesesa enie abortion nan enye nyame na be wadoma ka wo benya bi sese wa wo sei awotre onyame do odo pa ka sei enaja afchire do ye wo ho ade onye me ho ade enene mu a wo de adwuma papa pacho ye fam o ye kuya adwuma odo de koko yo na nso ye den na misi adwuma ba edu ba mi jai na usia de adwuma Christy hairdresser na ojaye awo no beba mu no ebi kase rade me mame ti emu ana mene na emu a ni koko afo ye nyina na mene na edo dasie ahyase no wanka nchem so ye mani edene a chire ni behu se no oyere
mu so no oyere am sisi e be ne den woni ne 3 years wan so oyere sa de no sa antes no sa plan na twam mo fa plan foforo de biom ya ne anim so oyere no eti Christy obede di be matena 3 years wan so oyere no no koda we Patrona omoye costo wo abusia fie nti sana na ire ne tina abusia fie ena no no te no no so asini dan wo ase efre ho apiti so eti asini dan wo ti na ho no ne wo so te meme de okọ ha dan maame anam ni tim ti na meme nim se ni fie ono me fie na wasine ho na ni fie eti krom obia ntia wo na so so wo yire na me ho amaba ho fufuro 3 years ni nyina obi antia wo na so da bi ni bla ba ko no beti am na so nso na time ko ni bla na ope ne maame no sa ne bla na na be ka kire me o se twa no ono asa be ka kire me se ope me ni bla na nye collect nti mi ntwa ne bla ne mo na me ni ono ntena am se sa de ndi mi ntimi nye sa ta na ne bla na trenya sei ni atra na bru 2 years okay ena muguso ni muguso o boa no e wo kua adwuma num nti emu ho no na me ka kire ne se isi are dungo assistant ne nko yiye mame nti me kwa akra pa adwuma ye nti mi ja no ho kwa akra na kasa ni nyam no ne to prot na ansa ma ne to prot ne mame ansa na me kwa akra o dunkwa ho e dunkwa ho sika ono ani sika e no toy wo so de mam e wo so de mame e wo kwa de enti no so de mam o si wasi de ama ne yere nti o peso o si bi nso mame sa tam de no wanya hu se o yere ni nyina ma o hu so be jai no so apata na yere ama na yere mabusu afo frɛ ama so apata na yere o ka cha mabusu afo so o de dan na yere so opedan onfa dan pata nti wasi dan ama na yere no e de apata no ti na yere ati ase so nwale me yo na o ka so ko ya o ho ade onko ye me ho ade yo to aso kasa nti mi ja no ho kwa akra no anche na me san bae me bae na obi wo proto no so o matutu me board ye no me nyoma ni nyina agu asidan me ko ho no na me ko bisa no o si san proto no ton ma me no na ye obi dia nti nipa ne na akona nipa na age na me si yo ti o ma chide na obi nso ni nya ntokwa na wo kwakra no na wo ne ntem no na mo da so ho ani da so ho ene o ja wo se kwakra ko ya adwuma na o se de adwuma na akwa no nkra ho na me si me koto ama adwuma sua no so e wakra ho wo kotena ho aho no akosu adwuma no me kotena me ko Medina na me nua ba ko ma chiri ba ho me ne na kotena ye nti ono ana gitu mu se ko ono ana gitu mu okay nti nipa no nso ne ba ko se plot no eye ono ne waton ama no ene wasan koton ama obi fufuro ndi o ma ba ye mienu aton ama nipa mienu na ntokwa si hu nipa ne ba efe ne ba ko na me se propia san plot no waton na si ni uraje na ade no na bla ne so oboa waton ama me asan aton ama de wasi dan oso sisi an nti me meje me plot ni siban nti ayi ntokwa gidigidi na me de me twa so na omo so mo kan ya me ni ba bia ekosi ni twa so to no e che no ba ka che me se me enko aboy na busuafo ho na saase ho no o ma koton ma fa sika no bi ama no yenko gisika no ye ba no ato plot fufra ma me na me si yo nti me ne ko o se huridi na chi ai sister tena Hawaii ba tena se no ho me na asem no so na ensem wo ma fe no yi impurities ne ba etidi e pa na ya na mo hwehwe like just say ya eminim de wo mo fa so twene ba ma dada o de di kan so ni yere o yere ba ma timi awe nyame anim mo atu anyin se nan wo nsuro wa dada wa to proto ama wo pa ye waton wa nsuro mi ankwa boy wa sa hura sika eh wa ba something wa ba David ba gori atie wa ba something wa ba Nebukadnezar omo yiska no mo de kodo afu na me say na sport no me nye biem tene na fa wa de na me de na de ma no no waje ai na otum to na chi me kwotena me ma me fie pasan be pa chawa se obesa na matena biem ni odo kromo yin ni na ba me so be pa chawa o pa chawa me so mi ni ba bia na me na asa pray ai na me de be ha dan na me sa pray na ko ha dan e ma me to ha dan na ma me na me kwotena mu obu mi ofi o ka machi wasese me nyoma nyina be ma ne de ne sekawo pa chawa na be ma ne wajimi ana wanwe ne sia ka wo ba besia ada na wo bo no dabi o se me nyoma na msime ma ne nse ne mentuma otwitwa me bag o atwitwa mu apapa me Roberts no anya video me ye ne
sister phone so. Oh, where is exhibit 173? And they cannot come in our phones. Men is a cow. Where Bama ni mo do chewana. And mood. Yo, twas way. There no if you're out at 2 if you were on a dear own to my own commit and the hop. To me the police station. Police for ever found. Or call a man who there and ask them not turning or say this year first and chim and farming too. The honor come the milk or two no a snap patch or and obey me. And I know do beefy. I know them a beefy. Sabe also. The annuity and wretched them in an antenna beam. And catch a mamma, Miss Woman in our boja. And no Miss Obeku, dear, do you becume into age or mujai or wine to paying for tenacity. Or say what back cow me home, I back cow me bahum. I'm checking 1 million. No bapping muka crow or son metanayan or bokawa colano 28 million to orgy into orgy. And I mean so much send a phone a plebby and you say 30 million to orgy. Paying for general money made this cano a man. Orgy. And watching on ya chucha be beer will be at in baby if my cohame dynamic team. If you don't so my mentana. Australia and the day of broom sam if you are collaborative. Say any day. Or see Mintun free for Mintun free cronamit, so no Mintun free cronim. Ah, too free. A cronamitimun, Crobay. Pasadungahon. Now the crown where he will. And where commander. On your share or Homa. What me assembly mine? There be. No, so to set the Or see me own to Mintana, missing in a jar, Mark of Bema and a near home. Mintun. I'll be trouble for the picture to. Macron was one my own tina was said Runquaho. Press for you crum. Press for so medical and your science in Jimmy this year they be and found go be. Say bow by and over Naya any day. This man patcho Nina and Chonquasebo women in no. Menino were 2 rooms. Or was it 2 rooms, a mammy? 2 rooms no a cotton a blaming washy. But soon the jar they are tongue. And I'm so I told them from Chaffa Mammy, and I see a one from Mammy, and I'm so dad and I'm a G scan or sort on 350 million. I'm a G scan to Mr. Kaiscano. I'm John Call Mammy Chromo for dear. Bear 2 weeks near. Until on my last Saturday, and so can see a bit toy. So any toy, meaning about my 12 years or moody bloom, and I'm so in farm. So near Calabi. And million. Oh, Minna, ya, pa, any. Oh, yeah. Was I first on a woman? She cannot be for anything. What's wrong with Kunia? What's wrong with the Queen now? What's wrong with Pana? I imagine. This Yaminian soon go in so send me my Kunkum, my Monsieur for you now, put me. Almost in my Kuminia. What did you know, Kuno? Mr. Macoria Berman is a candidate of Brunia. Nessa bosom ne kan okra edua kora we obo ise se wonu kekunu ne kunu yire ne wo kan wo brusu se ye no kora dia wonu na esi ekunu e na obusu afonso age san kwata sem na mo hwehwe mu ma me obi antie masem ye be fra pa ma na ba Monday no wa be hwa sem we mu na wo busu afo ni nyina nhwe hello kwa pia yes my SOMPATV ani o yeah, no problem. Ate. Pia, wo me tie. O bua ba problem. I want to ready and na be say my best customer. Mate. Yeah, no problem. Wo bua. My God. Mama wo put on the so of cancer me we be sika. Wa ko sa be ma. Wakosa bema le sana tuocha ema na kwachelo someone who agenda to the power to one cancer no one say amu beba ko so na me pa pia me percent we say cancer bema no wetia na there be a fire go ma fashion no we ya nya no to awon say na one be vibration ati ake we ya yende pa to one e go for na se no after my dia eti apia mi ekabi apia ma me pese me tonkra nanka ju ada woni ma adwane ni efe odi fo frin kran ba wose ni wakunu nua na obehwem sa woni wakuna
Hello. Ante kasa. Me say wasi ni nua bia ensu afa no no. Wasi wona wakunu no kure. Apia, what's menka? IBJ friend. Nya iso tie no na ye de ne nkasa. Na wakofa be ma ni saba ko atwa. Acho da bi. Waso wakofa be ma no wabechi. O mechi me ni nija eye mu no. Anwumre bi mi. Na woni ne bani ana. Patwa. Oso ha James akure. Me ni nija eye ni mu no. Na anwumre bi ma pie sa na otete mi frifie wa. Timbedu abontin ana mi hu boy na me ni efiri ansa na nsa ni twa. Me ni gina ho se am na e kasa na. Na oba machi wo machi. I don't know ni be ma gina ho. Wa no chinchin boy ni nsa na oji boy ni fun. Hello. Apia. Ante what's menka? Me patro ho se ni nua na ensu afa no no. Wo se wona wo. What's menka? Ani tie. Apia tie. Oh. What's menka? Mete wonka. Anya botiti. What's menka yi? Mete wonka. Tie dia asem. Mi bu sa no bia na wo so wabam. Why? Hello. Hello. Me say maajwa fe. Ni na ensuo fa no no. Wo se wo na wakunu. Na wakunu fie fo nyina. Eye no. Anti mi tie. Yes, come on. Things all kind of what's said. Hello. Oh, kasa. Jai se wo tie wo ho no. Na kasa na ye tie. Oh. Listen. Come on, yes, come on, boy. Aha. I'm a friend of my country. What's it? Aha. I'm a country. So the Jimmy Baneta. It's your weird scrap, all right? Apia. Until me say me to me safra wajuada. Wuni e maajwa ni nie because asama wo ka to so no emodu se wakuni ni ade a enya sem papa bra I never see you na tena kwa mimi na matumi ngano wase no wakuno na abekuni mimi na matumi ani bojwa asamre my phone amanfo nyina wo ho no all can speaker na obieti o ma bojwa o yekrom ho na bitu afọ kwa yo hwe no dan lo dwane me ma dwane dan lo kwa lo dwane na bitu afọ na hwe no Apia me se me to me safra wajuada wunie wonie e wodi for panie ni ara ba bia no kure ne wo wuni je asitase wo na bitu afọ le se mo tumi na bitu afọ de no ma mouth ya na wa freda e bisa no se o ka le kura wona wo po kwadu ensama waka bebre woni na yinyin nsem akoma nan wa usu besi dama no wansi wo ma ni won koye sport wo wie yesika da bank wa koyi sa no ensama wo ne de enu ti ehia wo beba no wo madia yenso de peni aye because asema wo kan edros yeba yeba ni na ofunso abije ifu video no apa ebusia we de wa wasuma chiam yo nim kasa we de wa nana we de wasuma na etimi kasa betimi ato asa ebesi dan ama ama yakwa kire wo asase na wato ni nyina wo dan no ho akwa basisi ayi se asase no se na yobi dan ato ama meanwhile onwa na wadan no wato ama obi ewie to san ato ama obi fufuro na san ye no ewi asan kasa de obi kunu die obi kun wo de so beto ewi asan ma kwa de manenko manefe ni wi ase no enko na na tena wo kura se won sa o de tena o sa se ko bi na o wi are oso ma tilapia man fan tilapia ne ko because ko bi na tilapia eno na ya hye ne nche ise na ye de wada ne punching bag esa de de na wunya na hye se nti no ise wo tena wa wan fi ise obi kunu wan fi o sisi eno ye de wada ne punching bag wunua ketwa nso ewu ono claims be ma ne claim se ono na okun wunua no ise nso busu afon so apam afifie ni nyina be ma kro ya fo muso no be ma so jina won so a eno so ya se kro so a oteso no so a wo se tufi kro no so eso we die obon sa wo hia no wo asase so ankasa o ma asase so aye hell ama ka hye se na ohun se wo yere na ka o tro ho a aka we nyina ensi
wow one unua be mefi o say onwa wo busa fon so apamu esan say enamo so na unua keto na frim be ma kuro ya nso tete wa brabo okromo o si tufi kuro ni because on person be hu say woni be ma fofo gina wa na say be movie on o me kwa on na ni tiem na we de ko say nkosi kwada nkwada asembe ni obi kunu uwu kura man ude wu na obi kunu ofan abusa mami hu so agentre comment section o ase na komo no se mu entimi enye de omodi aso be like na wa share wa subscribe de amami na se next se upload any video bia wenye bi astrene kama pa de amami abusa ha na bi kwan na me de esi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.